Ndakwifuriza kugira ibihe byiza aho gukurikira ukanumva ibiganiro bitegurwa na Inkubi Media, aho tugenda tukugezaho byinshi bitandukanye, haba mu makuru, mu myidagaduro, utuntu n'utundi, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigenda bigaragara hirya no hino ku isi. Uyu munsi wa none tukaguteguriye inkuru y'inama yabereye mu muryango w'abibumbye, aho Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa Loni, yasabye yuko Afurika yagira umwanya uhoraho mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasabye ko umugabane wa Afurika wagira umwanya uhoraho mu kanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano, kugira ngo ugire ijambo ku mutekano wawo no ku isi muri rusange. Ibi ngibi yabitangaje ubwo hari hateranye akanama k'uyu muryango, barimo bariga ibibazo bitandukanye by'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara hirya no hino muri Afurika, ndetse by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, utibagiwe no mu burasirazuba bwo hagati, aho Isiraheli ihanganye n'imitwe ya Hamas, Hezbollah, ikaba irebana y'ingwe na Iran, ndetse n'igihugu cya Liban kiri mu majyaruguru yacyo, utibagiwe Jordanie iri mu majyepfo. Guterres mu kiganiro mpaka cyabaye tariki ya 12 Kanama 2024 yagize ati: "Ntabwo twakwemera ko urwego rwa mbere ku isi rushinzwe amahoro n'umutekano burijwe ihoraho ry'umugabane utuwe n'abarenga miliyari. Ntabwo twakwemera ko ibitekerezo bya Afurika biteshwa agaciro." Ibi byashimangiwe na perezida w'inteko rusange ya Loni, Denis Francis, wagaragaje ko aka kanama gakwiye kuvugururwa. Ubundi aka kanama kagizwe n'ibihugu bigera kuri 15. Wakwibaza uti ni gute mu bihugu 15 bishinzwe kandi bifata umwanzuro wa nyuma mu muryango w'abibumbye hatabonekamo igihugu cya Afurika na kimwe? Ni gute umugabane utuwe n'abaturage barenga miliyari imwe waba utagira umuntu n'umwe uwuvugira, mu gihe ahandi harimo harafatirwa imyanzuro? Nyamara ugasanga igihugu nka Leta Zunze Ubumwe cya Amerika kidafite na kimwe cya kabiri cya miliyari, ugasanga nicyo gifatira umwanzuro abaturage barenga miliyari imwe na miliyoni zisaga 400. Ni gute igihugu nk'Ubushinwa gifite miliyari imwe cyaba gifite ijambo, nyamara ugasanga Ubuhinde bufite miliyari imwe na miliyoni zisaga 800 budafite umuntu wavuganira mu muryango w'abibumbye? Ibi bikaba aribyo byatumye akanama k'umuryango w'abibumbye gahita gahaguruka kagasaba yuko umugabane wa Afurika ukwiriye kugira uruhare nawo mu myanzuro iwufatira ndetse n'ibyemezo bigendeye ku mutekano, dore ko ijanisha rigaragaza yuko ubutumwa bwa Loni buri bunyanyagiye hano hirya no hino, cyangwa ingabo z'umuryango w'abibumbye zagiye kugarura umutekano mu bice bitandukanye by'isi, 40% byabyo bikomoka muri Afurika. Ni gute abantu batanga ubutabazi nk'ubwo nguko bisobanuye yuko Afurika yaba yihariye akarenga 1/4 cy'umutekano ushinzwe hano ku isi? Antonio Guterres ndetse na Denis Francis yagize ati: "Kuba Afurika ikomeje guhagararirwa gake mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ntibikwiye kandi birabangamye, hashingiwe ku ihame ryo kureshya no kudaheza, bibangamira ubusugire bwa leta." Izo leta akaba yavugaga ari leta za Afurika. Aka kanama ni rumwe mu nzego zikomeye za Loni, gafite inshingano z'ibanze zirimo gufata ibyemezo bya nyuma ku butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, gufatira ibihano abahungabanya umutekano no gutanga umurongo ku buryo bwo gukemura amakimbirane hagati y'impande zihanganye. Gafite abanyamuryango 15 barimo 5 bahoraho. Abo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Uburusiya, Ubushinwa n'Ubufaransa, ndetse ni nabo bafite ububasha bwo kuvuguruza umwanzuro wako. Abandi banyamuryango 10 batagira imyanya ihoraho barimo ibihugu 3 byo muri Afurika. Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio abona ko Afurika ikwiye kugira imyanya 2 ihoraho muri aka kanama n'indi 2 idahoraho, kandi ibihugu 5 bifite imyanya ihoraho bikamburwa ububasha bifite bwo kuvuguruza imyanzuro y'aka kanama. Ibi ngibi nyuma yo kubivuga akaba atararebwe neza n'ibihugu 5 ari bizi ntumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'Ubufaransa. Maada yatangaje ko rwose ibihugu bidakwiriye gukomeza kugira aka kanama nk'aho ari akarima kabyo. Bisobanuye ko aka kanama umwanzuro gafashe, iyo umwe muri aba 5 byanze, ubwo byose biba bipfuye.
Ubundi ku cy'Afurika ikwiye imyanya ihoraho? Guterres yasobanuye ko uyu mugabane umaze igihe kirekire uberamo intambara zikomeye ahanini ku mutungo kamere mwinshi utunze, agaragaza ko mu gihe ibibazo byayo biganirwaho n'akanama gashinzwe umutekano, iba ikwiye kugira ibihugu bifite ububasha bwo kuvuguruza imwe mu myanzuro ifatirwa uyu mugabane wabyo. Reka tukwibutse yuko uyu mugabane wa Afurika ari uwa gatatu mu bunini ku isi, ni nyuma y'umugabane wa Aziya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Afurika igahita izikurikiyeho, dore ko ibarirwa abaturage barenga miliyari. Umugabane wa Aziya ufite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 44, mu gihe umugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo ubarizwaho igihugu cya USA ufite miliyoni 42, Afurika ikaza ikabigwa inyuma ifite kilometero kare miliyoni 30, Uburayi ndetse na Atlantique zikaza inyuma yabyo ndetse na za Australia. Umunyamabanga mukuru wa Loni kandi yagaragaje ko Afurika nk'umugabane wa kabiri utuwe cyane ku isi, ibyemezo bifatwa n'aka kanama bigira ingaruka ku baturage babo benshi. Yumva ko iyi ari indi mpamvu yatuma ijwi rya Afurika rigira agaciro muri aka kanama. Reka tukwibutse ko uyu mugabane wa Afurika ariwo nimero ya kabiri mu kuba utuwe kuri iyi si, ni nyuma y'umugabane wa Aziya, aho Afurika izi ibiyingayinga inyuma kuko ituwe n'abaturage barenga miliyari 1 n'imiliyoni zisaga 800, ukaba ufite hafi mu gihe kitarenze imyaka 3 kuba umaze kuzuza miliyari 2. Iyo uteranyije abaturage bawo ushobora gusanga bangana n'igihugu cy'Ubuhinde ubwacyo. Bitewe n'uko ibikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni hafi 50% biri muri Afurika, bisobanuye yuko igisirikare cy'umuryango w'abibumbye 1/2 cyacyo kinyanyagiye mu bihugu bya Afurika kubera umwiryane n'intambara za hato na hato zikomoka mu moko n'abaturage bari muri uyu mugabane, akenshi bakaba barimo barapfa umutungo wa Afurika. Nyamara iyo ubyitegereje neza uzasanga yuko hafi y'izo ntambara zose aba babyihishe inyuma ari babandi 5 baba mu muryango w'abibumbye batavuguruzwa. Bisobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa ahanini aribo bateza umwiryane mwinshi muri Afurika, kugira ngo bakunde baze bisahurira umutungo wayo mu gihe abandi bahugiye kandi barangariye muri uwo mwiryane. Ntiwatinya no kubita barusahurira mu nduru. Guterres yasobanuye ko ibihugu bya Afurika bitanga umusanzu ukomeye mu butumwa bw'amahoro, haba kuri uyu mugabane ndetse n'undi mutekano aho wagiye uhungabana. Abona ko kudaho uyu mugabane umwanya uhoraho muri aka kanama byaba ari ukwirengagiza uruhare rwarwo mu guharanira amahoro. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano gashinzwe mu Kwakira mu mwaka w'1945 nyuma y'ukwezi kurenga intambara ya kabiri y'isi irangiye. Afurika y'Epfo, Misiri, Ethiopia na Liberia byatangiranye n'aka kanama ariko biza kukavamo kubera ko bitari bifitemo imyanya ihoraho. Kuko iyo mpamvu rero Guterres akaba abona yuko Afurika ikwiriye kugirana nayo ijwi rihoraho muri ya majwi 15 cyangwa muri ya myanya 5 ihoraho, igakurwaho ikaba yahindurwa ikagirwa 10 kugira ngo na Afurika ikunde ibonemo umwanya. Nyamara iyi ngingo ntago yayumvikanyeho na bamwe muri babandi 5 twavuze b'ibihangange, kuko twabonye yuko umwe muri bo yaramutse yanze umwanzuro wafashwe ubwo byose biba bipfuye ubusa. Nyamara igitangaje nuko bimwe mu bihugu 5 bikomeye bivuga yuko biharanira iterambere rya Afurika, uyu mwanzuro batigeze bawugaragaramo neza ngo berekane yuko bawushyigikiye, ahubwo ko ari 5 bakaba baragiye baseta ibirenge kuri uyu mwanzuro bikaza gutuma ntacyo igeraho. Ese koko bizarangira bikunze ko Afurika yabona umwanya uhoraho mu muryango w'abibumbye? Ese inzozi za Madabiyo, perezida wa Sierra Leone wifuza yuko yagiramo imyanya 2 zakunda zibe impamo? Ndabitegereje kandi bitegerejanyijwe na benshi. Mu gihe byaramuka byemeye, abari barahinduye Afurika akarima kayo kuko kwirirwa bayihingamo ndetse bayikuramo imitungo kamere uko byishakiye, ibintu byahindura isura. Byahita bihinduka kandi hafatwa indi myanzuro ikomeye ku buryo Afurika mu mwanya mutonya wayibona yabaye undi mugabane utandukanye n'uko wari uwuzi.
abenshi muri ibyo bihugu bitanu bafite ubwoba bw'uko mu gihe Afurika yaramuka ihawe umwanya muri iyo myanya idahinduka, imitungo kamere yayo basahura uko bishakiye ndetse n'umwiryane batezagamo, ukuboko kwawo ntikwaba kugifitemo agaciro. Ese koko bizarangira bibaye impamo? Reka tubihange amaso. Wakoze kubana na Inkubi Media. Turagusaba gukora subscribe cyangwa like mu gihe waba warayikoze. Ibi biganiro biba ari ingenzi, buryo ushatse wajya unabisharinga bagenzi bawe ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook na za Instagram. Naho mu biganiro by'ubutaha.